laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها الإخوة، ما زلنا في مواصلة هذا الكتاب المتعلق بالآداب الإسلامية المعنون بصحيح الآداب الإسلامية لمؤلفه حفظه الله تعالى ورعاه شيخ وحيد ابن عبد السلام بالي. نحن اليوم في الباب 25 الأدب مع الجيران. أنا يتي الله سبحانه وتعالى en juuleni laaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. mi salmini on salminago ngo handuɗon woni salminago islam. ara en seerali jokkitagol nde ɗo dursande ka sahihul adabil islamiya. hande hiɗen ka damal nogay e joɓal neediji hanaɗi wattanede hakkilɗin wondude kawte ɗen. ina jeeya ɗin neediji adamu ida il jar, neɗɗo o rento o wakkilo hara o lorrali kawtal makko ngal. saniyan an ya'mana jaruhu sharrahu, o eto ha kawtal makko ngal o hoolo bone makko on hara ɓe hulitatamo ɓaawo maɓɓe. si ɓe hucciti ɓe hulahimo bonnani ɓe. salisan ikramul jar, woni teddingol kawtal ngal. rabi'an woni al ihtimamu bil jiran, neɗɗo on watta acca hakkil e kawtal muɗum ngal hara ittali hakkil e maɓɓe. khamisan al hadiyatu lil jiran, neɗɗo on watta neldorde kawtal muɗum ngal okkoraɓe min ta'amin wa nahwihi, siko ñametema ko nande muɗum. sadisan woni siyanatu irdil jar al aqrabu fal aqrab, renugol teddungal kawtal ngal no ɓe ɓuri ɓattorde non e no ɓe hikkori ɓattagol mo non. sabi'an woni ikramul jar al aqrabu fal aqrab, teddingol kawtal ngal ardina ɓurɗo hiɓɓade on hikkita hiɓɓiɗo on. thaminan woni ihda'ul laban lil jar, neldugol kawtal muɗum ngal kosan haysi ko kosan neldaɓe. tasi'an adamu ihtiqari hadiyatil jar wa in kanat yasira, neɗɗon hara o jasinali o yawito o fanɗina ko kawtal makko ngal neldi mo kon haysi tawi ɗuuɗa, o hittina fi mum, o teddina fi mum, o jaɓa. ashiran alla yamna al jaru jarahu min istikhdami ha'itihi in ihtajahu, konde kawtal haɗata kawtal muɗum gollitirgol maadi makko ni si kawtal ngal heɓi haaju fempugol leggal ka maadi muɗum fi haaju muɗum haraw haɗali muɗum. hadi ashar wal akhir an tuhibba li jarika ma tuhibbu li nafsik, konde yiɗanta kawtal maɗa ngal ko yiɗanda hoore maɗa kon. ko ɗeɗo dame 12 ɓe waɗi talhis ko hana aynitanede kawtal ngal hakkunde kawtirɓe ɓen. kawteɗen non kono ɓuri hiɓɓorde wo haqqe mum ɓuri mawnirde ka wondigal e ka cuuɗi. awalan al adabu ma al jiran, damal aranangal woni adamu ida il jar. fa fi sahihayni an abi hurairata radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك في الصحيحين عليك سلو دديه ندتا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله نلار الله أماكي صلى الله عليه وآله وسلم
man kana kala on laatiɗo yu'minu himo gondini billahi allahu on wal yawmil akhiri e ñalande sakkitinde nden haray fala yu'dhi wata o lorru jarahu kawtal makko ngal wa man kana kala on laatiɗo yu'minu himo gondini billahi allahu on wal yawmil akhiri e ñalande sakkitinde nden haray fal yukrim yo teddin dayfahu koɗo makko on wa man kana kala on laatiɗo yu'minu himo gondini billahi allahu on wal yawmil akhiri e ñalande sakkitinde nden haray falyaqul yo o wowlu hayran moƴƴere si tawi moƴƴere ala aw liyasmutu ma ɗum yo deɗɗu. oɗo hadis karamo koɓɓen ɓe wi himo holla wondema anna jami' al ma'murat la tutabbaq wa anna jami' al manhiyat la tuhjar illa bina'an ala al imani billahi wal yawmil akhir. wo yamiroje ɗen ɗe foppu majje haɗoje ɗen ɗe foppu majje andama jaka ɗe waɗatake haɗaɗi ɗin accatake siwana hara ko gonɗinal jomi men e gonɗinal darngal heewi ɓerɗe ɗen. si ɗum ɗo ala e ɓernde neɗɗo a gaynata yo waɗu o acca ko ɗum si nelaɗon ɓe addin man harfu shart sen faami. Allah subhanahu wa ta'ala arkise en gonɗinal ko rewiren mo. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. هذا حديث كسل دو إن فيلم إمام أحمد كمسند مأبه إمام ابن حبان كسل مأبه والحاكم في المستدرك وحكم عليه الصحة الشيخ الألباني رحمه الله أو عليه بالصحة. أولو حديث مهوني حكا كاوسي هادي إمدت أبي هريرة رضي الله عنه قال وإن رجل غرقو أبي يا رسول الله مولتو وإن فلانة صنع جكاري جياد مدينة يذكر هنا جنت من كثرة صلاتها ɗuuɗugol julde makko jemma ɗo e nganndi wona farillan ko naafilo on wa siyamiha e korka makko ɗe nganndi ɗo kadi na farilla on ko naafilo on wa sadaqatiha ɗo kadi wona zakka on e dokkal ko okkorta yimɓe gayra ko wona tum wondude ɗuuɗugol julde makko e ɗuuɗugol korka makko e ɗuuɗugol okkorgol makko gayra ko wona tum annaha on ɗon sonnajo tu'zi o lorray jiranaha kawtal makko ngal o lorriraɓe bi lisani ha ɗengal makko ngal o imma o yennayɓe imma o ño'ayɓe imma o wowlayɓe ko welataɓe nelaɗon ɓe maaki hiya finnar on o naatoya yiite. joni noon o watti kadi o wi qala ya rasulallah fa inna fulanatan sonnajo kaarijo kadi himo nder madina yuzkaru hino jante min qillati siyamiha fanɗugol ko o horata korka naafilo ɗo na farilla wa sadaqatiha e fanɗugol ko o okkata ko waɗi o ɗuuɗiraka wa salatiha e fanɗugol mo ko o naafata julde naafilo ɗum ɗo fo o ɗuuɗiraka wa innaha on ɗon tasaddaqu himo sakko bil aswari immorde e tamoy minal aqti immorde e ɓiraɗan fendaɗan sabu fanɗugol ko jogi kon ko okkata kon ko sifa ɗiɗo peeji ɗi hakkille yata e mu'um woni ɓiraɗan fendaɗan kunto e kuccok cakkuɗe ɗe andi cakkuɗe si ɗuɗali cakkuɗe aslan jiñanaka joni noon ko koyɗon o hutata o okkora mo o okkorta ko waɗi o ala kono noon wondude e fanɗugol julde makko e fanɗude korka makko e fanɗude dokkal makko
kono wala tu'di o lorrata jirana ha kawtal makko ngal o lorrirtaɓe bilisani ha ɗengal makko ngal himo acci ɓe himo ɓuttinani ɓe hiɓe e jam e makko qala nelaɗon ɓe maaki hiya on ɗon fil jannati o naate e aljanna ɗiɗa ko fanɗirimo kon fo ɓay himo ɓuttinani kawtal ngal haɗata o naata aljanna ko ɗiɗa ɗuuɗi wo simo lorri kawtal ngal haɗata o naata yiite wiwɗen noon si tawi sonnajo ɗuɗuɗo ko juulata jemma ɗuɗuɗo ko hoorata ñalorma ɗuɗuɗo ko okkorta ko mari kon si oɗo lorriri kawtal ɗengal o naati yiite an noon waalowo ɗanade ñallowo ñaamude mo okkata ko ngi daafi wallini sa lorri kawtal a watti ɗon an ko honto fokkituɗa haray no yurmi yo allah subhanahu wa taala faamin en dina kan arkisa en gollitirgol hadis on himo selli saniyan an ya'mana jaruhu sharrahu no jeeya e neediji kawtal ko nde kawtal ma ngal hooloto fitna ma on hara ɓe hulata yahude acce ɓaawo ɓe hulata kadi si ɓe yehi fitna ma ɓaawo si neɗɗo ala ɗum ɗo hakkunde ɓe wondi harayna o kawtal moƴƴal rawa muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qaal la yadkhulu ljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu imam muslim ɓe filli ka ɓe lette abi hurairata radiyallahu anhu wonde man elaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki la yadkhulu ljannata natoyta aljanna on man la ya'manu kala on mo tawata hoolata ko jaruhu kawtal muɗum ngal bawa'iqahu fitnaji makko ɗin albawa'iqu ay alfitan masiboji neɗɗo on si kawtal makko ngal hoolaki ɗum haray o ɗalay hoore makko aljanna wono si tawi a fokkiti tun a haynike kaari katande mum tawi a wawata laatinde ɓay himo ɗon ko ma yiltoɗa taw fusu suudu maɗa ma taw waɗe goɗɗum taw bonnane goɗɗum ɓaawo ma hara suusata wolude a suusata yahude oɗo haray lorri hoore mum kañum tigiri ko waɗi o lorri heddiɓe ɓe salisan ikramul jar no jeeya e neediji ɗin teddingol kawtal rawa al-bukhari an abi shurayhin al-adawi radiyallahu anhu qal sami'tu udhnaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ورا حديث إمام البخاري في اللي النبي شريح العدوي رضي الله عنه قال وي سمعتني أذناي إيدو نوبي أن إيدي وأبصرت يئي سيدك عيناي إيدو جت أن إيدي حين سان تكلم يوتنو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بماك من كان كلا أولاتي دو يؤمنه مغندني بالله الله واليوم الآخر نيالان ساكتين نين فليكرم يوتدين جاره كوتال مكونال ومن كان كلا أولاتي دو يؤمنه مغندني بالله الله واليوم الآخر نيالان ساكتين نين فليكرم يوتدين ضيفه كو مكو أن جائزته كو هانا ودانيدكم جائزته ونكو هانا ودانيدكم يوتدين ودانا مدون قال قد لندي وما جائزته كون ونكو هانا ودانيد يا رسول الله قال بماك يوم وليلة كو جمع نيالورما كو سيهوتي هاني ñande o hewti ñallangal e jemma muɗum on ko waɗante ɗon kon no waɗɗi o waɗane ko jaizatuhu ɗum mo koɗi on jeejaka ɗum si tawi tun ko kanko o koɗi o wernimo jemma e ñalorma on ko jaizatu dayf ko ya eto welnanamo yer kala ko marɗa wakkiloɗa jemma e ñalorma on ɗum ko jaizatuhu
ɓe maki noon waddiyafatu koɗu salasatu ayamin ko balɗe tati koɗo kontete koɗo siɗo feƴƴi haray o taaki ɓe maki fama kana wara'a dhalika kala ko fawi e dow balɗe tati ɗen haray fa huwa sadaqatun alayhi kala ko waɗanɗamo a okkumo sa waɗanalimo a landitortake ɗum ka allahu subhanahu wa ta'ala en faami waman kana kala on laatiɗo yuminu himo gondini billahi allahu on wal yawmil akhir e ñalande sakkitine nden ɓe maki falyaqul yo o wowlu hayran moƴƴere aw liyasmut ma ɗum o deƴƴa oɗo hadis o ɓawotono nandi ko ɓeydiɗo ko jaizatuhu wa tafsil muddati dayf وروى مسلم كذا النبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره لتامي أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وأن من الآدم صلى الله عليه وآله وسلم بماكي من كان كلا أولاتي يؤمنهم قلن بالله الله واليوم الآخر en ñalande sakkitine nden falyuhsin yo labin ila jarihi faade e kawtal makko ngal kala ko waɗantaɓe yo eto o waɗirana ɓe no labira ha laaɓe rabi'an al ihtimamu bil jar wattugol hakkil e kawtal muɗum ngal ayna no ɓe fewdori wallito hato jinɓe wallede fa fi sahihayn an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أريك سلو دليل ندتا ابن عمر وعندما نلان صلى الله عليه وآله وسلم بماكي ما زال سيرال جبريل يوصينيه موسيولا بالجار كوت الأنجل وإن وقت حكي كوت المانجل أين كوت المانجل أين حقي جمعبني وسيراله متنتنا نمي في كوتل hatta ha dhanantumi tanjini annahu jibril ndemen waynodira haray sayuwarrithuhu o waɗanayi kawtangal geɓal ka ndondi tentini ko wonno tentinde ko en faami hada yadullu ala ahammiyati al i'tina'u bil jar nelaɗon ɓe maki jibril serali no wasiyomi no tentina hulɓina fi kawtal ha mi tanjini o wi'aylan joni kori andu kawtal ma ngal ronete awa hari woɗɗi moƴƴa tere ngandile kawtal ronidirta waɗi jomi men wi'i wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah ko en ɗan jiɗin tun woni ko ronidirta kono haqqe kawtal ngal kadi hino towi moƴƴa hino njanɗi khamisan jawabun ɗum alhadiyatu lil jirani min at-ta'ami wa nahwihi ko yo neɗɗo on wakkilo nelda kawtal muɗum ngal siko ñamete o heɓi yo nelduɓe si tayna ñamete ko nanditata e ñamete yo waɗuna hunde rawa muslimun an abi darrin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya aba dar idha tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki oɗo hadith abi darrin al-ghifari ɓe maki ya aba dar yo aba dar ida tabakta si tawi a defi marakatan sika kame en wi en buyo siko ɗo ɓe inna ɗum suppu wiyete maraka tewu ndiyam mum ɗam wiyete maraka si a warbi ɗum a heɓi kuccun tewu a warbi si tewu on ɗuuɗa ɗuɗɗin ndiyan ɗan yo ɗuuɗu fa accir ɗuɗɗin ma aha ndiyan soso on woni suppu on wata ahad wattu hakkil okkora jiranaka kawtal maɗa ngal haysi ko ndiyan ɗan tunno moƴƴi kañum e ɓandu ndiyan suppu sos kañum haysi huyre tewu fuy ala e nder mu'um si defirama tewu on a heɓi ndiyan ɗan tun si a yari no ɓeyda e ɓandu ndun ko ñameteji ɓuy ɓeydata ɓandu ndun sos suppu na noon ko defete maafe dey na maafe suppu dey wi'a na maafe sos hara ko ndiyan ɗan warbete wano ko wiyeten kamen buyon ɗum ɗon si defama ha tewngum ɓenni a ñaɗanama ndiyan ɗan a okkorama a yari haysi huyre tewu ala ton haray a ɗalaka waɗi ɗum ɗon no mari nafoore e ɓandu ndun ɓuri ñameteji ɗuɗuɗi ko neɗɗo ñamata ko ɗum si ɓe innalima waɗanamo tewu on kono ta ɗalumo ndiyan ɗan
en faami ɓe maki wata ahada jiranak ɗum ɗo no serti sa ukki nebban a sunni ɗon kawtaɗen fof ukkike a rottoyi a ñaami antum habbama ha ɗanama fuy heɓaki andi ɗo haray moƴƴali ka kala ko ukkuɗa e kine yimɓe ɓen mettimɓe sina ɗum haray moƴƴali روى الترمذي وحسنه المجاهد روى الترمذي وحسنه المجاهد وانما أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث كما عبد الله بن عمرو بن العاص إذن عندك قريش من وندد عبد الله ابن أبي ربيعة يبجوكت جعفر إن صحابة بيانو بحبس فرقل بن وعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله ابن أبي ربيعة ɓe ɗettuno kanŋe ɓe jonni yo yaw yeeno ya Najaasi hetta ɓe juuɗe maɓɓe artira ɓe waɗa ɓe ko ɓe faala tawi on sawi ɓe jaɓaali islam allahu subhanahu wa taala waɗi ɓernde Najaasi nden yiiro laali ɗum o jaɓaali ɓe heddi ton jooni men ko waɗata kon kankon Abdullahi bun Amru bunil As hande himo filloɗo mo ɗetta e nelaaɗo on anndi fii neɗɗo on wonaa ka fuɗɗoode kaka lannori ɗon bani adama on kaka lannode woni fi makko na ka fuɗɗi ɗon Abdullahi bun Amru bunil As ngal o fallirano fi yo Najaasi jonni tumo sahabaɓe ɓe ala ko waɗi ɓay o etike ha Najaasi wi'i si a jonnilan fello kanŋe fi yo mi jonnite ɓe mi waɗata ɗum haray ɗa wawi yiltade na oɗo Abdullahi bun Amru bunil As Abdullahi ibnu Abi Rabi'a ɓe gundi ɓe weddi ɓe wi acci ukkidiren ɓe wi en himo wol ɓeno wola e Isa ko hunduko fillatako ko noru wawata nanude no gasa so nani ɗum ɓay on ko tedduɗo ka makko o jonna en ɓe natti wo ko nu wiyeten wo yahen wi en hiɓe jasini Isa hiɓe inna Isa ko Abdullahi laysa bi shay aɗum ɗon so nani ɗum ɓe walta ɗo ɓe yiltiti kadi ɓe arti Abdullahi ibn Amr ibn al-As o tigiri wi ya Malik law samita ma yaqulu haula'i fi Isa la ta'ajjabta ajaban si a nanno ko ɓe wolata Isa a tawa hunduko fillatako ɗum no towi no janɗi Najaasi ko ɗum ɓe wiyata Isa andi ɗon sa naniri noon hara no janɗi sa wiyama tedduɗo ma ko wiyete haraɗa humpa ɗum ko woni ɗum wo ko ɗum ɓe wiyata Isa wo a min mi wata fillade ɗum ay ɓurti janɗude mi wata wolde ko ɓe wolata Isa ko landoɓe kamɓe ɓe wola Najaasi tappitu gordu ndum nodditiɓe ɓe ari wo Jafar onon kon wiyoton Isa wo hi wo menen men wolata e Isa si wona ko nelaɗo amen on woli e Isa ko wo ko nu nelaɗo mon on wolata Isa wo a himo jangana men Qur'ana ko yowndiri e Isa wo jangi ɗum mi nana Jafar udum ni ɗetti awwal surati Maryam o taƴƴindirale o daraki hangol suuri ɗum tawi landaki no laaɓi ɓayri o gayni Najaasi wi koko janguɗa ɗo ko Musa adduno kon ka nokka ɗon e ko Isa adduno kon ka nokka ɗon ɗum ɗo kadi ko ɗon nokka ko fi namusin wahidin koye ɓundu woturu ɓe ñeɗana ɗum ɗo ko gotum haray ko ɗum ɗo Amr ibnu Amr o wi wo ɗum ɗo nayi fu ɓe yahi ɓe sooyi ɓe acciɓe ton kono en yii ɗum ɗon kontatake waɗi hande en yii hande yarwi an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan al amru fil insan aqibatuhu la awwaluhu oɗo Abdullahi ibnu Amr bun al-As radiyallahu anhuma o wi'i zubihat hirsanoma
lahu wonandemo shatun dammol fi ahlihi ka ɓeygure makko o neli o wi hirsanelan dammol ɗo ko ñaamen falamma jaa nde wari o taygol gaynama hirsede hutte fo waɗama e miranguy qala o wi ahadaytu e on neldi li jarinal yahudi kawtal men yahudujo wonɗo ɗon o waɗanimo geɓalɗe tewmu ahadaytum e on neldi li jarina kawtal meɗen al yahudi yahudiyankejo on ɗa on waɗanimo geɓalɗe tewmu ene si tawi yahudujo no selli ka hirsa okkoramo fi ko o kawtal ko binayankojo julɗo harmata sa hirsi okkora ɗum fi ko kawtal na almubtadi walyahudi ayuhuma ashar wa akhbar la shakka annahu lyahudi wali cheikhul islam ibnu taymiyata ɓe maaki ko nde julɓe ɓen wonata muslimuna mubtadi'un khayrun min an yakunu kuffaran khullasa waɗi haray ko ɗaɓe ɓuri e ɓattade dambagol e gollangol islam ko fanɗi o ko fanɗi si amru bunil as wi on waɗani geɓal on neldi kawtal meɗen yahudujo on ka on waɗanalimo si on waɗanalimo waɗanemo awa heddiɓe leyɓen fof en andi en landata ko hande kadi si en okkoreɓe ma en okkorta ka amru bunil as o wi sami'tu minani min rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu hiɓe maka ma zala jibrilu serali yusini himo wasiyolam bil jari kawtal angal hatta hadanantu mi tanƴini annahu jibril sayuwarrisuhu roni nayi ngal ɗo kawtal an e jawdi ndi mi accata ni hara nde tawno noon wasiyagol fi kawtal ngal tiiɗi ha holli ko neɗɗo on tinni fi kawtal muɗum ngal wonu moƴƴi hara eɗen toro allahu subhanahu wa taala nde o arkisatan aynugol ɗum waɗen darse on pecce ɗiɗi daroɗen ɗo ɗettito en inchallah hikko o ɗon on hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal